꾸민 건 아니? 안나 공주를 의심하지는 말아요. 나한테 모든 권한을 맡겼어요. 아렌델의 반역을 하려는 행위는 용납 못합니다. 반역이요? 安娜公主可能有危险，我现在需要几个志愿者跟我一起去找她。我们是来找安娜公主的，大家注意警惕，但是不要伤到女王。都听明白了吗？ O, Ana. Da bar postoji neko ko te voli. Šta? Kao 13. u nizu, u svom kraljevstvu nisam imao izgleda. Znao sam da moram da se oženim zbog prestola. Šta to govoriš? Anna hercegnő bajban van. Önként jelentkezőket várok, akik segítenek megkeresni. Vessen végre véget a télnek, és hozza vissza a nyarat. Kérem. Okay, vent. Så, hvor mange brødre siger du? 12 ældre brødre. 3 af dem lød, som om jeg var usynlig. Helt bogstaveligt. I 2 år. Det er jo forfærdeligt. Sådan er brødre jo. Og søstre. Hoàng tử Hans của quần đảo phương Nam. Công chúa Anna của Arendelle. Công chúa, kính chào người. Tôi xin được trân trọng xin lỗi vì đã đẩy công chúa của Arendelle bằng con ngựa của tôi. Và vì tất cả những thiếu sót của tôi. Không sao. Regina Elsa! Nu fi monstrul de care le-e lor frică! Dacă ai putea să oprești iarna, adu vara înapoi. Te rog. Príncipe Hans, das Ilhas do Sul. Princesa Ana de Arendelle. Princesa? Milady, eu gostaria de me desculpar por derrubar a princesa de Arendelle com meu cavalo. E por tudo que aconteceu depois. Não, tudo bem. Elsa ท่านไม่มีทางหนีไปได้หรอก ฝากดูแลน้องสาวฉันด้วย น้องสาวท่าน เธอกลับลงมาจากภูเขาอ่อนแอและเหน็บหนาว จะว่าท่านสาบหัวใจเธอเป็นน้ำแข็ง Taču viņa sevi pazudināja. Un tu biji gana domja, lai viņai sakotu. Atliek tikai atbrīvoties no Elzas un atgriezt vasaru. Tu nespēsi uzveikt Elzu. Nē, tu nespēji uzveikt Elzu. Prinsi Hansi ishu i Vejugor. Princesa Ana Arendeles. Princesh, zonja ime. Të kërkojnë ndje zyrtarisht që godita princeshën e Arendeles me kalin tim. Dhe për çdo çast pas kësaj. Ja, mirë. En tant qu'héritière, Elsa était mon premier choix, bien sûr. Mais beaucoup d'autres avaient échoué avant moi. Alors que vous étiez si désespérée. Vous étiez prête à m'épouser comme ça, sans même me connaître. J'avais prévu, après notre mariage, d'organiser un petit accident pour Elsa. Hans! No! Oh, Ana. Si hubiera alguna persona aquí que te amara. ¿Qué? Tras decir nuestros votos matrimoniales, murió Ana en mis brazos. Elsa! Bundan kaçamazsın! Kız kardeşime iyi bak yeter. Kız kardeşin mi? Dağdan güçsüz ve donarak geri döndü. Kalbini dondurduğunu söyledi. Olamaz. Eu, por outro lado, sou o herói que vai salvar Arendelle da destruição iminente. Tu não vais escapar assim. Parece que já escapei. Tapi dia sendiri yang cari pasal. Dan awak sanggup untuk pergi carinya. Yang tinggal sekarang ialah bunuh Elsa dan kembalikan musim panas. Awak tak standing untuk Elsa. Tak. Awak tu yang tak standing. Zabila ju kráľovná Elsa. Jej vlastná sestra. Aspoň sme si stihli vysloviť manželské sľuby. Než mi umrela v náručí. الأمير هانز من جزر الجنوب. الأميرة أنا من أرندل. أميرة؟ سيدتي، أعتذر رسمياً عن اصطدامي بأميرة أرندل بحصاني وأيضاً عن كل ما حدث بعدها. لا عليك. A plánuje nás zničit. Nepochybujte o princezně. Pověřila mě vládou a já budu chránit Arendelle před zradou. Před zradou? Момент, почакай, колко точно братя имаш? 12, все по-големи от мен. 3 от тях се отнасяха към мен, сякаш съм невидим. 2 години. Ужасно. Ами, така са братята. И сестрите.
Aišku, Elza man buvo naudingesnė. Deja, prie jos niekas negalėjo prisiartinti. O tu, Hansai! tu taip beviltiškai troškai meilės, kad iš karto sutikai už manęs tekėti. Pamaniau, kad mums susituokus turėsiu kaip nors pašalinti Elzą. Hansai! Ne! Pokušao sam ju spasiti, ali bilo je prekasno. Koža joj je bila led, kosa joj je pobijelila. Tvoja sestra je mrtva. I to zbog tebe. Ne! Ήρθαμε να βρούμε την πριγκίπισσα Άννα. Όμως προσέξτε, δεν πρέπει να πάθει τίποτα η Βασίλισσα. Το καταλάβατε? Βασίλισσα Έλσα! Μην γίνεις το τέρας που φοβούνται ότι είσαι! Er du sikker på at du kan stole på henne? Jeg vil ikke at hun skal bli såret. Det er med tungt hjerte. Jeg sikter dronning Elsa av Arendelle for landssvik og dømmer henne til døden. Reina Elsa! No actueu com el monstre que tenen por que sigueu! Princesa Arendelle, em disculpo per haver-vos colpejat amb el cavall. I per tot el que ha passat després. No cal. On. Kui kusagil vaid oleks keegi, kes armastaks sind. Mida? Olles troonipärimise järjekorras 13. polnud mul mingit võimalust. Ma teadsin, et ma pean troonile saamiseks abielluma. Milles sa ometi räägid? Me etsimme prinsessa Annaa. Olkaa varuillanne. Kuningatarta ei saa vahingoittaa. Onko selvä? Raskain sydämin. Syytän Arendelin kuningatar Elsaa maanpetoksesta ja tuomitsen kuolemaan. Ти що? Сама згубила себе, а ти мала дурість її шукати. Нам лишилося вбити Ельзу і повернути літо. О, ти їй не рівня Ельзі. Ні, ти не рівня Ельзі. Also nochmal von vorne. Ihr habt wie viele Brüder? Ich habe 12 ältere Brüder. 3 haben immer so getan, als wäre ich unsichtbar. Nicht existent. 2 Jahre lang. Das ist ja furchtbar. Unter Brüdern ist das so. Ach, unter Schwestern auch. Anna prinsess í vandræðum. Ég þarf að fá sjálfboðaliða með mér til að finna hana. Ég kem. Henni var banað af Elsu drottningu. Nei, hennar eigin systur. Við náðum þó að fara með hjúskaparhætin. Áður en hún lést í fangi mínu. 我试着救她，但是太迟了。她皮肤像冰，头发变白。你妹妹死了，全都因为你。 Wyrażam ubolewanie w związku ze stratowaniem waszej wysokości i moją późniejszą postawą. Nie szkodzi. Połóż wreszcie kres tej zimie. Przywróć już lato. Proszę. Jag däremot är hjälten som kommer rädda Arendal från förintelse. Du kommer aldrig att lyckas. Det har jag redan gjort. だがエルサは破滅に突き進み、君は愚かにも彼女を追った。やめて。あとは楽なもんだ。エルサを殺し、夏を取り戻せばいい。あなたはエルサに勝てっこない。いや、エルサに負けたのは君だろ。 En tant qu'héritière, Elsa était mieux placée, bien sûr, mais elle était si inaccessible, alors que vous... Vous désespériez tellement de trouver l'amour que vous étiez prête à m'épouser sur le champ. Oké, wacht. Dus je hebt hoeveel broers? 12. Oudere broers dus. 3 van hen deden alsof ik niet bestond. Letterlijk. 2 jaar lang. Wat vreselijk. Zo zijn broers gewoon. En zussen ook. Prins Hans van de Zuidereilanden. Prinses Anna van Arendelle. Prinses? Hoogheid. Koningin Elsa! Wees niet het monster dat ze vrezen. Oh, Anna. Se solo qualcuno ti amasse davvero. Che cosa? Come 13° nella linea di successione del mio regno, non avevo speranze. Sapevo di dover sposare l'erede al trono di qualche regno. Di che cosa stai parlando? 我係南方小島嘅漢斯王子。我係阿德爾嘅安娜公主。公主，你好啊！求下你終止呢個冬天，將夏天帶翻嚟啊！求下你。 El castillo está abierto. Hay sopa y vino caliente en el gran salón. Ten, reparte esto.
¡Para destruirnos! No cuestione a la princesa. Me dejó a mí a cargo y no dudaré en proteger a Арендель de los traidores. ¿Traidores? Мы поклялись быть мужем и женой. И она умерла у меня на руках. С тяжелым сердцем я обвиняю королеву Эрендела в измене и приговариваю к смерти. הנסיכה אנה בצרה. אני צריך מתנדבים שיבואו איתי למצוא אותה. תהיו ערניים, באנו לחפש את הנסיכה אנה כאן. אנחנו לא פוגעים במלכה בשום אופן. הכל מובן? המלכה אלזה! את לא חייבת להיות מפלצת כמו שחושבים שאת! Elsa! You can't run from this! Just take care of my sister. Your sister? She returned from the mountain weak and cold. She said that you froze her heart. I tried to save her, but it was too late. Her skin was ice, her hair turned white. Your sister is dead. Because of you. No.